anak po. Napay ko ngayon ito, magkabawin siya. Ha? French fries. Crispy chicken. What is that? Chicken? Chicken panin. Wow. Grabe, oh. 55 pesos, guys. Ngayon na mo dire sa Kuan Plaza sa Divisoria. Pangao naman. Ha? Pangao naman dire, oh. Lami kayo. 55 pesos. Grabe. Singgit, grabe. Kusog lang ang ulan. Grabe, oy. Tomato. Olives. What is that? Olives. Olive. Dagan kaya gibutang, makabawi ka na. Makabawi ka na sa imo ang 85 pesos. Oh, you put too much. You put... Oh, the electricity, that's all. Special. Special? Balik-balik. Yeah. Yeah, I call my friends. Hi. What is this recipe? Egyptian? Egyptian, no? Egyptian, wow! Yummy, yummy. Yummy. Special daw kuno guys, yang gibuhat special daw. Special daw kuno yang gibuhat Egyptian. Are you Egyptian? Egyptian. Huh? Why you are here? That's my wife. Ah, okay. No. No, makabawi ka na lugar. Ba? Dagan na baya kay gibutang niya. Makabawi sa siya ani. Ba? Dagan na kasi gibutang ma'am, napay gasol. Ba? Kasi gibutang. Grabe pa, lamig din siya. Kana po, pila po na. Ay, pang sagol. Yung sagol na siya. Husband and wife, guys. Wow! Butang pagina sa fuel. Ako na kinagasto. Butang pagina sa fuel, oh. Lamig kayo siya. Wow! With mayonnaise. With mayonnaise and catsup. Wow, thank you, thank you. Thank you. Wow, yummy. Grabe ka yummy. Yummy kayo. Yummy kayo. Dili ako rin kanon ang shawarma ra ako dalon. Grabe ka yummy. Grabe ba? Grabe ka siya. Ay, lami kayo siya lalat. Lami kayo guys. Grabe ka, lami. Sel. Legit. Legit guys, legit. Ayun. Isa na lang ni ma'am, flip. Flip. Ano? Ini may fries. Ang chicken, French fries, ang olive, ang chicken panin. Shawarma. Gato. 25 na, very special. Kuan. Very special. Lami o lami? Lami! Grabe ka lami! Grabe ka lami, good. Marang kurang siya. Ito ang dapat na mo. Grabe ka lami, good guys! Mama, dali, sorry mo dali. Lami, hindi ka sanan. Paimog. Oo, pagkara ko, di ba? Kayo? Lami kay ma'am. Kayo, good. Yasin, lami daw kayo. Gusto mo tanan dali? 28 ra ma'am. Ha? 28. Nga, nang mo dali. Kami, mo dali. Oh, ikan ka doon. Guys, 85 pesos na guys. Ay, nalis mo po dami ma'am. Ako yung vlog kayo, lami kayo. Oh, thank you ma'am. Kapag vlog, lami kayo. Aning kay Kuan. Nama vlog, ma'am, kordap niya. O dapia, dapia daw siya may. Kayo. Kayo. Shawarma lami. Shawarma lami. O, pagkara siya, flip. Lambrot mo naman dako makay na. Ano pa napon? Ano pa napon? Grabe ka lami eh. Lami kay tanawon mo oy. Kayo. Paibog yun ma'am. Ano siya, to? Yasin. Look for this. Lami.
Husband and wife mo. Amon dua, anak-anak sa dua. Ikaw din yung ngalan diri. Visit, ano ba? Invite ba? Sige na, ikaw mag-kuhan kay Bisaya ka. Sige, ikaw. Visit, anak niya. Hi. Visit. Shawarma lami. Yeke. Yeah. We are selling shawarma. David shawarma in Cagayan de Oro. Yeah. And the first time is the trip. Oh. In all Philippines, only one number one ato. Yeah! That is, what is that recipe? Trip. Okay. Okay. So only one in Cagayan de Oro, only me. Dapat you follow me, ha? Mga tawa ba lang? Mga tawa sa bang? Lami. Gabi ka lami, sir. Asin yun. Ulan. Sir, Okay. lami, sir. Sir, kung daw ni sir, Egyptian daw ni sir. Assalamualaikum, bos. Wow, okay. Egyptian daw ni sir. Gabi, lami. Oh, lami wala lami. Super lami. Ah. Super lami. Yeah. Nagbuhat na po siya tweet. Nagpalit to. Follow me, sir, ah. Kala si Tio, nasa akin, no? Cordapia, T.O. Cordapia, the artistang mini. Famous na famous. Grabe. Super lami ba ya? Mia, Super lami. happy pick. Oh, Munang flip, ang flip. Nakuha kita sige sir. po. Hello. Naglabay kita sir, Roy. Ulit ka na, Tutok kayo. Wala nakuha. Kado ba? Waiting. Special. Oh, sobrang sir. Ayan. Okay. Cordapia ha, isa follow ha, T.O. Bantay lang. Nag-comment ito, mag-comment. Naka